Nişiginde. Yoktu mu yok mu? Kızara başladı. Remis gitti. Murashkalar gitti qara. Oydar kim jingildi deb o'ylaysan? Oh, üşütüye başladım ha. Biraz isepkendek buldu. Mine baytırıp, oyağına kiydirip bassan nerse hep kışkırasın Kamile. Hayırlı günler dostlar, ayak kollarınız sızlap durmayma. Eğer sızgalaştırgalap tursa, biz sizge kilemiz. Efirde Etelim Show'nun yanga yıl çıkarılışı. Ayak kollarınız sızlapsız bulsun. Etelim Show. Bugünkü etelenüşçüler bilen tanıştırıp kitemiz. Bugün bizde konakta blogerlar Oydar Gılmetdinov hem Ramiz kim deb o'ylaysiz? Gılmetdinov. Biz to'g'anlar tugul. Benim so'rovim sizga. Bütün blogerlarda Gılmetdinovmi, illa bütün Gılmetdinovlarda blogermi? Kuchga aytib o'tirdim. Скорее всего, bütün Gılmetdinovlar da blogerdir. Bütün Gılmetdinovlar blogerlar. Kabul etamiz. O'yinni boshlar oldindan qoidalarini anglatib o'zam. Kecha tun bo'yi sizning uchun birsinden birisi qatlovli so'rovlar hazırladım. Shu so'rovlarga shunday jingil ettirib javob bera kerak bo'lsak. Agar javob bera olmasangiz, Oydar so'rovga javob bera olmasa, Toksuga Remisni, Remis so'rovga javob bera olmasa, Toksuga kimni? Remis ne? Remisni. Так бы хотелось. Shunga ko'ra, agarda siz hazır bo'lsangiz, biz hazır. Hazırmi? Hazırmi? Yok. Tugul. Niye? Birinchi so'rov Oydarga. Oydar. Parijning bosh qalasi. Может, хочешь только? Remis. 2 Париж. Не, Fransa. 3 Parijning bosh qalasi Fransiya. Ham bu javob tugul albatta. Oh. Nishiginde Серьезно? Fransiya bo'lsin. А нәрсе buldu Çünkü сұрау? Fransiya'nın bosh qalasi Parij. А мен boşta Paris Уже dedim. boshqalar oldu, anladın? Remis. Sen- Yoktu mu yok mu? Kızara başladı. Remis gitti. Murashkalar gitti qara. Remis. La Pas'ta iş bulasın. Yosh. Mine bulsan aytali. La Paz şehri qaysi yilda o'rnashgan? Bilmiyorum zaten. Так, 1 La Paz, Polsha. Hamda 3 yo'q albatta. Men tirishtirmaydi. Razryad. Yok ben de bireybirde. Bilin. Qatam itu. Ali bu La Paz shahrining to'liq ismi da bor. Nuestra Señora de La Paz deb ataladi. Fransız. Ish bulan deding aymi? Nindi? So'nggi taqir qachon bulding endi? Demak, bo'lmagan buni. Benim yaptığı için Oydar. şey boşaldı. Jırning oxirini aytam, boshini aytar ekan. Ko'zlaringda qora bo'lmag'ash. Jumlaning boshini aytali. Jir-jirladim. Bilasizmi nima stal jir? Kuyi bor, so'zi bor jir-birlarni. Gözlerinde kızıl bulmağaş. 1 Ko'zlaringda qora bo'lmag'ash. Qizil. Bitta. Na. Bilemiyorum ki, sözlerim bilmeyeyim. 1 Remis. 2 3 Prosti. Rahim bitib qabul oldi. Murashkalar yo'lan keldi. Qo'ydilar. O shuni. Remis. Tinglarsınmı yaşlıq hislərimni? Men bilen bitti. Boşuna ayt. Пожалуйста. Aytırga kerak. Tanlarsınmı? Men qaysan kuyi? Tinglarsınmı yaşlıq hislərimni? O bit başında mısın? Azağını Azağını- azağını aytırga kerak. 1 2 Nilerime, nitsem. Men bilmayman. Men bilem. Gılmetdinovni Zırlarım ağusum zırlasam diye bitin Yo, duvarda. şol. Oydar da bilen hatta. Birinchi so'zni unutmaydir, shunday aytaman. Oydar sen Shirat jetdi. Jir ostunda jiz bo'lgan tavishmaqning javobini ayt. Men sanay boshladim. 1 Jir aslında İki. jiz buken nerse o. Berenge. Sen javob berasingmi? Ulma. Yo'q. Men bilmeyim it olmayayım da panik. Men хочу спасти себя. Ну все, братан, давай. Tok suqtiramiz Ramisga. O, nega? Сөйләшкән өчен. 2 3 Cevabı nerse buldu sana? Бәрәңгә. Anda? Oo. Әгәр әйтерсәгез ток шулай ук суга. Рәмис. Үй түбәсенә баскан, трубкасын капкан. Нәрсә микән? 1 Mürje. Мөрҗә? No, ni, turba. Актанышларныкы кешечә булмас инде. Turba. Мөрҗә диләр дә. Mürje deyirlər bizdə. Бездә мурҗа диләр. Муж. Сездә нәрсә диләр? Синдә. Aktanış? В смысле, меня Ток фартануло, сукмай! что ли? Айдар. Azra. Бажай русчага ничек тәрҗемә ителә? Boджik. Ney? Bojay. Zitök. Yok. Bojay. Ney? 2
2,5. Ойдар. Боджай. 3. Божай yok mu dedi? Oğlum ne bileyim yok mu? Урысларда божайлары юк микәнни? Şunu айтayım. Кай китә микән? Ha, zət. Rusça kerakmi? Tatarcha kerakmi sana? Божайның татарчасы бит инде ул божай. Bojay bit indi. Божай, татарша бит инде. Bojay tatarcha bit indi. Rusçасы керек. А русчасы керек mi? Я не знаю. Ник татарчаның татарчасы белән нишлим мин? Русчасын. Zət. Зайт түгел. Сваяк дигән аның тәрҗемәсе һәм дә инде Рәмис. Свахының татарчасын әйтергә кирәк. Qaynana? 3. Yok. Svaha ne? Кем әле ул? 2. Balduz? Юк. Сваха. Svaha ne şey son? Һәм 1. Mesela sen o? Нигә миңа каты берәсең шулай? Яучы. Yavşı. Беләсеңме кем икәнен? Я Ha Ишеткәндә. yavşı bilir yürüydü. Kuşu. Ох, üşütә башладым ха. Biraz исеткәндә кебек булды. Айдар, бер сорау сиңа. Кайсы сүз ничек итеп язсаң да дөрес түгел итеп языла? Дөрес түгел сүз. Дөрес. Серьезно? Рахмат. Рәмис. Должен быть. Шундай озын сорау хакышка окып бетерергә кирәк моны. Рәмис, бер этне 10 метрлы бауга бәйләп куйганнар. Әмма ул алга таба 200 метрга киткән. Бу хәл ничек килеп чыккан? Bir etne belip konar 10 metrli boğayma. Эт түгел бай, берне бугай. Бер этне бәйләп куйганнар 2 метрлы бауга, ләкин ул 200 метр алга киткән. Бу хәл ничек килеп чыккан? Бер Qadap koymaganlar. кая кадап куймаган. No, to şiyi bulmagan. Кабул итәбез бу җавапны. Кабул итәбез. Дөрес. Ne? Oo. Дөресрәге ничек? Бауга такканнар этне. Бауны такмаганнар. Бауны такмаганнар. Айдар, мәкаль сиңа. Чүп калган сүзне әйтергә кирәк. Суга ага башлагач, бабай да нәрсә дип кычкырган? Суга ага башлагач, бабай да Бер. ага дип кычкырган. 2. Белләт. Ничек дип беләсең? Юк. 3. Менә бер көтелмәгән хәл нәрсә дә булса килеп чыкса, иң беренче нәрсә дип кычкырабыз. Кем искә төшә? Kış babay. Менә байтырып, аяңа китереп бассан, нәрсә дип кычкырасың Камилә? Allah. Ә син? Беләт Шыдамай. түгел. Сугага башлагач, бабай да әнием дип кычкырган ди. Дәмис. Синең улың бар бит, әме? İyi. Улы барның нәрсәсе бар? Табышмак. Kola var. Дөрес. Син Серьезно? Şunu кайдан? mu? Rifmagan ettim yani. О, син шагырдам ни әле? Ничего си. Ne mi suyunam? Sana sokmadı bit. Ну мен сигнем, Син иштегенем, син мен син күренмей Син просто. яратасың аны, ул синең Иә, кардәшең, мен- фамилиядәшең. Айдар. ТССР аббревиатурасының тулы вариантын әйтеп бирә кирәк 3 секунд эчендә. Su haydi sразу. Бер. Haydi. Әйтеп булса да кара. Su katır haydi. Әйтеп булса да кара. Татар, ТССР, Т, А бит андай дальше килә. ТССР. Татар, татарская Әйе. автономная, я не знаю, Ну, иди, иди. советская, Әйе. ТССР, социаль республикасы. Кабул итәбезме? Как-то Ә так. татарча әйтеп кара менә моны хәзер. Матур итеп. Урыс кушымчаларын кушмыйча. ТССР. Ничек башында әле ул? Татарстан. Татарстанның автоном, не знаю. Yo, no. Başım Сейчас ağrıyor, sразу. tövbe. Булмый инде бу. Алайсама, бәрәбез токны. Nesege? Ulan etti bit lan Әйтеп ne? бир алмады бит, урысча әйтте, безнең тапшыру татарча. Рәмис, РСФСР сүзендә Ф хәрфе нәрсәне аңлата? Federatsiya. РСФСР. Ничек инде туа? Ничегнең? Гере әйтәле. Р. РСФСР сүзендә РФС. Ф хәрфе нәрсәне аңлата? Разряд. Уйлап та тормыйсың да, Yok. азаплан. Ул синең өчен хәтта борчылып та тормый. Да. Исе дә китми аның. Hoş Айдар, безнең сораулар Ах, инде бик тиздән рәхмәт. ахырына да якынлаша. Сез бөтенләй ничексез сезнең хис кичерешләр? Шуны Мен бу сорыйм. яктан сизмим инде. Рәмис, синең Мен күз кысыла бик башлады. тишләре кызарып чыкты, име? Айдар, Üşütә дә башлады. Минтимер бабайның әтисенең исеме 1, 2, Минтимер. 3. Минтимер. Минтимер бабайның әтисенең исеме Минтимер түгел. Татарларда Иван Ивановичлар юк бит. Айдар. Мен думам хәзер миңа ток суга.
Рәмис. Мен Тимирнің әтейсін қоян білемейін де мен. Бізден мен таныш түгіл бет. Келесі сұрауны яқшылап ойлап жауап бере керек болсақ. Маңа бар 5 кіне секунд бересің бит. Ана неше 3 секунд берем, ненде 5? Абдулла Тоқайның шын есімі ненде болған? 1, Тоқай, Апуш, 2. Апуш. Шын есімі. Есім. Име. 1, 2. Тоқай. 3. Тоқай фамилиясы. Есімі? Ғабдулла. Ник соғаны тоқ соққанша әйтмейсің? Мен нәрседір метемелет шын есемі дегеш. Эпуш. Сіз аны шулай тіп кекритіп етесіз, как будто вообще деген кебек. Айдар. Бик ауыр Әрі семей білен қойтасың ба? бірсі башыны қоштық. 79 жылдан нешенші ел болашақ. Мен шunu үйіңе ауырдың математика соқтыр айтты сразу. Yok bugün bir ne? 3000? Ne? Yok 2090. Yok. Бәр, әйде. Бәрі. Мұсы қотырақ болды. Ойдар, сен давай, не дөп, енді. Мұсы шығын қоты болды. Сенің жіксі санлар білен дұслық. Санлар Ayça. білән мен дос түгіл. 79 yıldan iyi mi? Dürüst cevabını aytıyorsun. 2100. Hadi. Әйделі? 2025 жылда Тоқайның, что-то Тоқайла сеңа бүгін. Тоқайның туына неше ел? Тоқай білен Давай сразу. Сразу же. Давай. Бір, ойлап та тұрмайсың. Сен хотя бы Соқты ойлап тұрасың. Niye iki top kursun o? Әйтәл шуңа ойласын біраз. Üşüdüm. Tizerek bir güzel soru. Абдул, айдап ойлап алайға. Абдулла Тоқайның Ойлама, туған әлі аңғый елі. білен қойтасы бар. 120. Нешенші жылда туған әлі біздің? Yarayın aslında minde bilmeyeyim, indiktirmeyiz. Өзім туған елімді білмеймін, қаясың. Білмесен? Yok. Абдулла Тоқайның туған елі. Ne? Tanıştık biz zaman bilen tanışmadık. Ой, сіздің ауылдан түгел. Біздің Тоқай 1886 жылда туған. Болды Һәм 25 жылда оңа тулашақ 139. 139 түгел ме? Жоқ. Соңғы екі сұрауымыз қалып келе, Айдар. Мәшәқәт сөзі нешек жазыла? Хәрефләр біле әйтіп берек. 5 секунд берем. Me, şa. О, Мәшәқәт. Бәр, әйде. Мәшәқәт. Ақырдан не білге? Miyaki znak. Udaşa. Nişkeli bilgisi. Дұрыс! Һәм Рәмис. Uçtu bildin mi? Ойлап, соңғы сұрауда болса да біраз ойлайын дейем. Әйде, 3 секунд түгел. Қанағат сөзі нешек жазыла? Ке, Ке. Yok, anda түгел. Ке, Сразу. О, Н, Ғ. Озақта, короче, нешкелік. Это правильно же. Башында ке һәм ұзақтан нешкелік. Шуларын Yok. білесің әйме? Сен прям харифлер Прям бүтін харфлер. Ке. Подведите, пожалуйста, боюсь. Команда сіздің Бик ұзаққа кетті бұл Yok, балай. соқ әйде. Нет! Dürüst etti bir tul, Дұрыс dürüst айттым etti. енді. Yok, Но соқ, керек, әйде, соқ. Добровский, рахмет. Һәм шушы күңелле нотада біздің сұрауларыбыз бітті. Бик тиздән нәтижеләрне дә игълан итәчәкбез. Ни бары 1 балл айырма белән Айдар ким җиңде дип уйлыйсың? О, мен жеңдім міне. O, min jingdim. Min. Юк инде, әлбәттә. Кара безнең йомры башны. 1 балл айырма белән 4 балл җиде Рәмис. Һәм 3 балл җиде Айдар. Соқ, шуны үшін. Yok. İkinci vurun kaptan. Mena күбрәк соқтылар. Безнең бүген җиңүчебезгә фирменный әтәлим шоуның бүләге дә бар. Кабул итеп алабыз, Рәмис, китерегез бүләкне. Неге шул бүлексің? Жеңілушіге екінші орынға yok бұл бүлек. Һәм инде арттан килгән атка да безнең сәламәт рәхим итеп кабул итеп алыгыз. Һәм шушы ноктада кызган табалы әтәлим шоубызны тәмамлыйбыз. Пока-пока.